مل بمل ام خاره خستن بکن آزادیا جنه مسوگر بکن جه چاپامنی و رایا گشتی را لسر کنکوژیا شنگاله یا کود سی تباغا 2014 دا پیک هات 9 سال در باس بون هر وها د 15 تباغا 2021 دا جی تفگر طالبان به همان هشمندیه افغانستان دستسر کرد به وی بونه د سری دا جن و زاروک ام تواهی گل خواه ازدی و گل افغان ین کود کنکوژی دا هاتن قتل کرن برزداری ببیرتینن ام وان ایریشن هوانه ین دجمنن جن و جیانه بتندی شرمزار دکن هر وها ام تواهی شهیدن جن ان قهرمان کلبر خدان و سری نتواندن برومتک مازن ببیرتینن به هزار سالان لهریم ما و گشتی جهان ایریش لسر جنان هیا اف ایریشن کوپکتین دا اصلا کنکوژیان داره به پیشکتنا پرگالا مدرنیتای کابیتالیست را اف 100 سال داوی اصلا ایریش لسر جنه زیده تر کر هری زیده جی جنا کو سری هلده د آزادی خدا اصرار دکه و رخصتنبونا جنان پیش دخه دبه هدف د 100 سال 21 دا لبر چاوه تواهی جهانه جواک مایه ازدی لشنگاله راستی کمکوژیه که غدار هات با آوائی کی زانابون و به هویتیه که مازن جن راستی قتل کرن رواندن و دستریجی هاتن د بازارن کولتیه دا هاتن فروتن لافغانستان جی دبن ناو دین و باوریه دا به هزاران جن جتواهی قادن جیانه هاتن درخستن جنن اکتیویست پارلمانتر روزنامه‌وان تندرستوان و پارێزەر بە ئەوەیەکی هووانە هاتن قەتل کرن بدەهان ژنên چالاکوان di zindanan da rastî destdirêjiyê hatin rûxmî van tevahî kiryarên hovane û qirker jinên Afgan ên xwedî mîraseke dîrokî ya barxwedanê û jinên êzidî yên xwe di spêrên çanda resen ê êzidîtiyê xwe mehkûmî jiyana kûletiyê nekirin û dengê xwe gihandin tevahî cîhanê rûxmî van hemû êrîşan heya roja îro li ser piyanin xwe birêxistin dikin û tekûşîna xwe didûmînin em vê sekna berxwedêr û birûmet a jinên Efganî û şengalî silav dikin soz didin tevahî jinên ku bûne qurbanê destdirêjiya mêrê desthilatdar em ê tekûşîna azadiya jinê ji rojava heya bi şengal Efganistan û tevahî cîhanê ji her demê zêdetir bilindtir bikin em duê zanabûnê dane ku her çendî zaman û mekan ji hev cuda bin jî lê bi heman ferasetê zilamê hegemon êrîşeke mezin li dijî jinan pêk tê çi bi navê Daişê dibe çi jî bi navê Talîban dibe pêwîst e herkes zanibe ku ev êrîş xizmeta berjewendiyên hêzên hegemon dike di şexsê jinê da carekê din hewl didin civakê û mirovahiyê mehkûmî jiyaneke bêrûmet bêçand û bêexlaq bikin heman hişmendiya ku li şengal û Efganistanê qirkirina civakî pêk anî îro li her derê li ser kar e li herêmên me yê Bakur û Jilatê Sûriyê hevriyên me yê cengê yê ku bi salan e li dijî Daişê bi wêrekiyekê mezin şer kirin ji aliya dewleta Türk a dagirkerva tên hedef girtin her wiha jinên Ereb ên ku bi şûreşa Rojava ra beşdarî nava refên tekûşînê bûn bi destên nişanayên razayî yên Daişê û dewleta Türk tên qetil kirin li herêmên ku niha dibin dagirkeriya dewleta Türk da Mîna Efrîn Til Abyad û Serê Kaniyê rojana jin tên revandin rastî tecawuzê tên û bi awayekî hovane têne qetil kirin ev qetil amên jinan ên ku li deverên cuda yên cîhanê pêk tên carekî din nîşan dide ku hişmendiya mêrê desthilatdar bi fermana hêzên hegemon ên modernîteya kapitalîst pêk tên tûla xwe ji jina serhildêr zane û rêxistinkerî digire yekenariya ku dikare pêşiya vê hişmendiya qirker bigire xwe parastin û rêxistinbûna hevbeş a tevahî jinên cîhanê ye em weke yekîneyên parastina jin yepe jî beşdarî kampanya tevgera azadiya jin kêjekê dibin û em dibêjin li dijî êrîşên mêrê desthilatdar em li rex jinên Efganî û şengalî ne wek yepece me li ser fikir û ramanên rêber Apo yên azadiya jinê xwe ji nova ava kir û hêza xwe ya parastinê pêş xist rêber Apo riya xilasiya ji kûletiyê nîşanî me da bi beşdariya jinên Ereb Asûrî û Suryanî Türkmen û internasyonel nava refên yepece me dengê xwe gihand tevahî jinên cîhanê û vaya îro em parastina pergala netewa demokratîk dikin ji bo wê çawa ku di kumkujiya şengalê da wek yepece û gerîlayên Yecistar me mil bi hevra jinên êzidî ji hovîtiya Daişê xilas kir û îro li ser vê bingehê li şengalê jinan hêza xwe ya parastinê Yecisê ava kir her wiha di pêvajoya şerê Kobanê û Serê Kaniyên jinên Efganî piştgiriya xwe
بیا پجره نشان دان و همان هلوست و تکوشینا ما جنان آکو ایرو دی پیشنگیا کجه که راوا و تاجه بلند با داویل پرگال میره دستلادار بینه. لهمبری ایریشن کل شنگاله بدست چتاین مدرنیتای کابیتالیست داعش لافغانستان جی بدست تفگرا طالبان پیک هاتن و هیجی پیکتن ام وک شروان و فرماندارین یپجی. جاره که دند بیشن. امی هرتم لرخ جنین ایزیدی و افغانی بن. وقت یکینین پاراستنا جن یپجه امی با آوای کی شنبر گاوین ده دربار بلند کرنا تکوشینا جن دا پیش بخن. سر وی بنگهی. لهمبری فراست از ظلام دستلدار امی پرگال خوایا پاراستنا جوهری هم دوار بردوزیا رزگاریا جن دا هم جی دخطا پاراستنا روادا بلند بکن. چاکومه ازمون و دانا هف خواه یا شر و خواه پاراستنه بجنین شنگالی را پار بکرن ام آمدن کو همان تجربه خواه بجنین افغانی را جی پار بکن. جبو آوا کرنا پرگاله که پاراستنا جنان آجیهانی وکی یپ هجه ام آمدن کو به ارکن خواه دیروکی رابن. ام دزانن کو تکوشین مافدار و روا یا جنین شنگال و افغانستانه تکوشین ما بخواه. جبو رغم هر آوایی زخت ایریش قرکرن دست ریجیان امی گاف پاش دانا ویژن و دجمن جنان و جیان تک ببن. جبوه لکرد با بلا ببا پیویست جن لهر چار آلیه جهان دا کون قادان تکوشین خواه بلند بکن و حساب هشمندی ظلام دستلدار بخوازن. امی ده شخص مرسل نبیزاده یا افغانی جینا امینی یا رجلاتی و بریوان ازدی یا شنگالی طولا توایی جنان راکن و سبروجک آزاد دیاری جنان و مروحیه بکن. بجی برخودانی جنین افغان و شنگالی بمره هشمندی ظلام هگمان بجی رهوال مجنان ریبر آپو جن جیان آزادی جن جیان آزادی جن جیان آزادی تعيش المرأة حياة حرة تعيش المرأة حياة حرة